Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mukhlis Syam Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tudang arunangi utuju mata menihabot pimakun ri. Utuju mate bu ade utangai. Utuju mate buat pimakun ri lalangatiku wi. Upa pagaharo ni lolongan iwi. Upa pagaharo ni lolongan buat pimakun ri maka mana cantik wita. Insyaallah makanya tapana makasih sipana insyaallah kulolong ni aroni gertak di bawah anak dari cantik insyaallah. Pada mau itu pasangan Naromaira masih badi kerahi. Subhanallah. Iku mak bicara nikah saya sudah keliling beberapa kabupaten ceramah nasihat pernikahan di Kabupaten Sidrap, apalagi selalu pesan buti makun raya. Maka dia itu minta tungkahul mar aliarba angka makutan ustaz. Bagaimana cara mencari istri ada aku apa? Bagaimana cara mencari istri ada aku apa? Ada apa ustaz? Dia apa sanakna? Aga betul ngene rombo. Si sampo ya siri patau ina jaji. Ajak ta cerita kekurangan na binita. Madari ang karawne bay cantik paja na so bini ku harnis makanja na sunna boleh ka mak jama napas-pas aja biti ku napa na kilo-kilongan napas-pas biti ku napa na kilo-kilongan salatullah salamullah biti na ipasa langi makat do mana minasa pamaduras ya aja cerita kekurangan na bini mumbo. Si balikan nang kata makun rin na puji cerita lakin na baygar tapi alakiku boleh nama kekanja dia na kena ciri kak namu cicam mo pokoknya romantis dia mereka kak na gombal namu tipin rama cerama ang kawita ko wonrin na ototora itaroki maka da iya mana nama cantik paimang janda meni pokok kak kau betin rin ka macerama macai buti makun rin ako cawa mo ko jo ma tu bikoni nasar matamu. Wahyu dimbo madari mema jetu angka si Pak Codor makun re biasa Pak makun re ko boleh ko codor ye biasa insyaallah matu kalau lo gerta sirun tu anak dari cantik insyaallah anakna lolongangi anak soleh dan solehah seluruh yang hadir itu mbok tendo tay kupuran di butinga mega tu pas selang berubah nomor sidi suami jangan menyusahkan istri, istri jangan menyusahkan suami. Aga betul ngan nero, idi aronewe pak madari jitu angka arone, mana sukaju bini, na magalak muja itu kan nasa kaju patjen, nasa kaju pasuk kalakai mana nasa Allah masolomnya kan lupa nih. Aja tu je kaju nalak, bini tak aja. Usahakan ali bin Abi Thalib makalelek kaju niro mipak. Na parang iniro ina sa bamagay sa kimelo hargay na sunod na binina madari ang karon ipalin na kating nakarami tarbo to ilaw terima kasih maniha ilaw terima kasih maniha. Yang kedua istri jangan menyusahkan suami keganero istri jangan menyusahkan suami biasa tuh pamakun re kalau buting bawa cantik paga maka seru pokoknya maka di kanja kalau butingnya mau kemana cantik pada mana koi tapi kok keboleh dasar sepo utama lelah imo lima nama bominya gosok imo watan nama bominya pis usibal metin udah segera tahu gaji na subale kan apa pure mak ketani na subale dia na bisai jangan menyusahkan suami. Selanjutnya kupuran itu betin do apa itu tomatota iya mim kalau nak kasih ke uang suami tak jangkit langsung ambil saja cium tangannya baru baca ki alhamdulillahi ala kulli halin marasaktana iya na nasengi pandrita ta simak na pak bersenge simak na pak bersenge mak baraka itu perledangan ta dek pada capu iya tu kasih boleh alhamdulillahi ala kulli halin marasaktana biasa ibu-ibu pak guru anak kupure malak kai anak-anak aku yo melome komelo